Habari, naitwa Gladness the best ready. Leo ikiwa ni siku ya maadhimisho ya wamama duniani, nataka kuuliza swali. Je, ni kweli kuna wazazi ambao wakipewa nafasi ya pili ya kulea watoto wao, hawawezi kulea kama vile ambavyo walilea mwanzo? Twende pamoja. Mtu mmoja aliwahi kuniambia kuwa kuna wazazi ambao wanajutia ile nafasi ambayo waliitumia mwanzo, kwamba wanatamani wangepewa nafasi ya pili ya kulea tena, ili wasilee kama vile ambavyo walilea mwanzo. Nataka tu nikwambie kwamba malezi ni safari isiyo na ramani kamili. Malezi inahitaji uvumilivu, subira, lakini na maarifa, kujifunza kila siku. Ni kweli wazazi kuna mahali wanapenda sana na wangetamani kupewa nafasi ya pili ili waoneshe upendo ambao hawakuwahi kuonesha hapo mwanzo. Wanatamani wangepewa tena nafasi ya kuonesha subira, uvumilivu na muda. Kwa mfano, kuna wazazi ambao hawakuwapa muda watoto wao. Kama wangepewa nafasi ya pili, basi wangetamani wawape ule muda ambao hawakuwapa mwanzo. Kuna wazazi ambao waliwalea watoto wao kwa ukali sana, na walifahamu au walijua na walidhamiria kwamba kwa moyoni mwao kwamba ile ndio njia sahihi ya malezi au ya kulea, lakini wakajikuta kwamba wameharibu. Kama leo wangepewa nafasi ya pili, basi wangelea kwa upole, subira na uvumilivu. Ni kweli wapo wengine wanajutia namna ambavyo waliwalea watoto wao, lakini kuna wazazi ambao hawajutii kwa sababu waliwapa muda, waliwapa subira, wakawapa uvumilivu na wakawapa upendo ule unaostahili. Lakini zaidi ya yote ni kwamba wanatamani zaidi tena waendelee kuwapa upendo ambao unatakiwa na kutumia njia mpya za kulea na kukaa karibu na watoto wao. Ni kweli swali hili linaleta fikra ya kihisia na kijamii pia, kwamba wapo wazazi ambao kama leo wangepewa nafasi ya pili, wasingewalea watoto wao kama vile ambavyo wamewalea.